Manchester City manager Pep Guardiola le Arsenal manager Mikel Arteta te hi Manchester City a an thok dun thina Arteta hi Pep assistant ani thin ani kha Pep hian a thian pa hi alo chi khle ni turani ti hian a soya Manchester City a Arteta hi ka assistant ani lai khan goal tam tak kan naw te khan khungin Arteta hi voi tam tak goal lomin azuang thina ni kha kan pahni in kan naw te goal loma kan chevel min mu fo thinang ma se kan khing pui zong te goal lomin kan om thin emo in ti chuan in ngai sualang Arteta hian team pakhat laka goal kan khungin alom ngai lo ke hi goal lomin eng ang po in lo zuang na sama ila ka hoile ta Arteta hi athu na ngaya alo thu khiau zel chutianga a om thin na chu Arsenal nen match kan khelin ani a Arteta hian Arsenal hi a hmangai ani ati Pep hian soi belin mi zong hian du thu sam kan neya kan suang tua na ti puitlin cha kan nei vek Arteta po hi a hmangai club a suang tua na omna bera akal ani Arsenal trantu ani a khel na thin le a hmangai club ani chu wangin ke hian Manchester City a contract ineya chamri ro kati thei ngot lo chu a chuan isuang tua na ti puitlin na rem chang inei hi la lo turin panjok ro nun hi atoi lutuk ati tuna chuan Mikel Arteta hian Arsenal en Colin Pepate chunga an om mek ani anin elna anin ti siakna lam chu engpo ni se Pep hian atan a el pui haw takber alani thei ti po hrema sela midang te hi mihring na zona an du thlan na aza sak thiam hlea hei tak hi coaching lama athiam na le theina pia lama faklak le enton klak langsar ber pol ama hian ani ome chuak du na chelui angte hi ative ngai meu lova mihring na hei hian ngai san om le zuala asiam te po ti ila adik viau ome